sizosho thina ukuthi umsangano ke le bazonde azonda amakhawati amagwala asaba ukukhomba umsangano ngomsangano. Maybe ube Max the way uyikhulume ngakhona le ndaba maybe athanda wayibeka kahle maybe ngabe yazwakala. Inkinga mfowethu ukuthi baningi abantu abakhuluma kahle kodwa abangazwakali. Oh okay. Already sinabo abantu abakhuluma kahle and baningi kakhulu kodwa abazwakali. Oh kodwa wena ngoba wakhuluma ngale ndlela yafika straight kuthiwa wayiqaphela ivideo. Ingakho phela mina ngazwakala ingoba ngakhuluma ngale ndlela. No ngiyakuzwa bamakhaya. Angithi mina ngazwakala phela uJesu kuze azabulawe nje ingoba ufike wakhuluma ngendlela ebengakhulunywa ngayo. Bengekho umuntu obekhuluma njengoJesu. Ingakho uJesu wafika yena kwathiwa is the best sinner ever in the world because ufike wakhuluma ngendlela ebekungakhulunywa ngayo and then laba abangakhulumi ngaleyo ndlela sebebona ukuthi kuyisono ukukhuluma ngayo leyo ndlela just because bona abakhulumi ngayo.